Ka Khasi Student Union Jayau Maukar Circle hapok jinglam jong samla Jara Langsti ubadi Organizing Secretary ringkat usamla Clean Star Shabong Assistant Organizing Secretary ka KSU CEC. Kelasam yaki kot lingkadop ban pensai paitba balai umdai ban pediang ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Felicitation Act Rajar Apsau kebala arai dak sarkar jela ban penkelano ya ka Investment Meghalaya Agency syakamipa. Idkhot jong ka KSU aksep jong ka arpoi terik kulan kot Rajar Apsan kelas dang ya ka jingsam ya kini kot lingkadop namat pran bat sayodo bat hakandailat ban pensai paitba halor kenika an rew kebak sarkar kala thumu ban wanra. Nagaleng keseng kala pensai bagani ka an kalong tang jingtap miau jong sarkar namar ki kendon yak jokor jong ketiga an kidang ne sa kila pensai ru bag jingweng no yak kendon bat life sau na ketiga an bat kejing an bo bat kejing ai bor yak district council namar la songthu bada wanra yak kenika an kijaka jong khasi unsa syak ni no bat sya lilam hakiru simet. Hilang lagi.